What's up, viral people? Halo bro, ya lo ada di rumah kan? Gue mau ngebalikin ini komik yang gue pinjam semalam, ini udah selesai bacanya. Halo ya, wah nggak bisa tuh, ADC. Hah? ADC bro? Apaan tuh? Aku ada di Cina. Yo. Halo coy, ya. Halo bro, lo ada di rumah nggak? Ini gue mau ngembaliin nih utang gue kemarin ke lo. Shum. Aduh, ADC nih bro. Hah? ADC bro? Itu apaan lagi? Aku ada di dokter coy. Bilang aja lo sakit. Itu udah dipanggil sama itu perawatnya ya. Dah. Ya mbak. Lu lagi ngapain tuh bro? Seru amat. Ini gue lagi Snapchat. ADC bro. Apa-apa dicontoh. Ayo tuh, ayo. Ada tikungan tajam. Tajam, nabrak. Nabrak. Satu gua. ADC banget sih. Apaan sih lo? Orang lagi main game juga ngomongin tentang film. Lagi seru nih. Agresif amat deh coy. Halo temanku yang baik. Bisakah aku meminta pertolongan kamu? Tumben lo minta tolong. Minta tolong sih boleh. Tapi ya inilah harus ada money. Astagfirullah. ADC banget lo bro. ADC? Apaan tuh? Apa-apa duit. Capek deh. Nah, what's up bro? Ya ini kan malam minggu. Kita main ke mall yuk. Hah? ADC nih. Emang lo sekarang di mana? Aku ada di klub, bro. Hey. Halo, bro. Pulang sekolah ini kita ketemuan yuk di perpustakaan jam 6-an sekalian belajar. ADC banget gua, bro. Hah? Lo kenapa sih? Dari tadi ngingkat-ngingkat mulu. Aduh, aku udah capek nih. Alasan. Oke guys, terima kasih udah mau nonton, dan ini karena lagi ya baru rilis filmnya, makanya I made the parody myself with the help of my sister, dan karena kita kekurangan orang, so I have to invite him to make the video with me. Don't forget to like, subscribe, and give all of your opinions about my video and how can I improve it in the comment section below. And once again, thank you for watching my video. As always, salam ketupat. Bye.